Yebo ma, azisengishayelwe labantu laba bamshwalense la bangitshela ezinye izinto nje ezingazazi. Awuthathi lento uhlale phansi. Bambe la ukuze Bathini? Phela mina ngibengasazi isiNgisi. Kahle amahlami. Bathini awuchaze? Ngibona imali ezibhaliwe la. Bathini? bathi ke labantu laba abo khona imali oyikhiphayo njalo makuphela inyanga noma uhola impesheni uyayikhipha le mali uyikhiphe ubanike bona mhlambe nje le mali ihamba mhlambe sothini kuya ngokuthi nibangaki yabo basho kushiwo kanjalo kuya ngokuthi nibangaki njengoba sibabili thina incane mhlambe nje ngabo noma 500 mhlambe njalo nje 500 ebese ke mhlambe angisho ukuthi uzoshona ungangizwa kanjani mawushona yabo sebezonika mina mhlambe malunga ngo 70,000 kanjalo kodwa makushona mina bazonika wena mhlambe u15,000 ngeke yini manje hayi ngeke mfana hayi ngeke unisanga scam ke phela manje hayi mina ngithola imali encane kangaka usikanya yimina manje kodwa mina ngitshela nale mikhuba le mina bengijuzo mhlambe uzothola 50-51 manje hayi futhi uzongeke ngikwazi why wena uthola imali engaka mina ngithola incane phela imali amakinati ngeke izilast ngisho inyanga ezimbili ngisebenzisa wena ufuna uyisigwili ngami phela mina kuzomela ngiyifundise ngale mali le ngiyigqokise ngale mali le wena uzobe usuza na impesheni ngaphezulu uthola uphinde uthole ngiroba ke la yabo le insurance yakho futhi wena waletha mina emhlabeni angimini waletha wena manje ukuthanda imali kangaka niwaze ningasizwa wenze ngathi ngangithanda ukuletha emhlabeni wenza ngakungumnandi ngangi-enjoya ufunani pho lami ukuthi ngiyakazi ngoba yiphutha kodwa yabona le mali leyo ongenzisa yona wena ungabona ngathi ngabona uyisigebengu ukuthi uyisigebengu ufuna ukuba rich ngami isigebengu wena ngeke imali enga-70 kodwa mina ngithola 15 hayi ngeke ngeke hawu uyabona wena nje ukuthi uyabona nje uyabona udlala ngami wena hayibo kahle la mina ngithi ngiyasiza usizani umfazi ungasho njalo ngizomnyathela wena batshele labantu ukuthi akube u50-50 nami ngifuna u70 kule mali ngeke mina kanti bazokhokha la ngoba imina ngeke imina okhokhayo la shuthi nami ngiyawufuna u7 ngifuna u70 o-esika asithole 15 lela ngoba nakho ngathi ngizala yaphuma yonke yathi fuqweni yaphuma ngempela ayiphumanga lento ngiyayazi ayenzi sense no uyazi wena ungavuma yini ayi ngithi ususe ecesweni zami wena ungavuma yini ukuthola 15 ayi ngithi mina ngumina wena uyimina mina nguwena ungavuma wena phela mina lokwami kuyasebenza phela mina lokwami kuyasebenza uyabona njengamanje njengoba ngifundisa ngenzela ukuthi mase ngimdala ngihambe ngotshela uhulumeni ngithi akahambe ofanele impesheni yakhe ngoba umntana wami siyasebenza wena uzonginika imali njalo ngenyanga noma 10,000 phela funa usebenze uthola mhla ngifile loo nto le hayibo angithi nami nje akunika imali zesikhathi esikoleni musuku uzodlala isihlanu ngizosenzana isihlanu mina ngizosenzana isihlanu isihlanu ngizosenzana isihlanu usithathelani ngizosenzana hayi hamba la nyakaza ngidlale wena abe ufuna ukufike nabantu bengikhuthuza mina mhlambe futhi wena letha leyo vele hey hawu sekuyabheka vele ngikade ngabona vele wena uthatha lezi zinto zakho vele le mali ufuna wena yabo wena hayi i-15 70 hayi suka man hayi webhokoza ubani ulavi man bani lo phone nayo mere